Assalamu alaikum, урматтуу Tulpar ТВнын көрүүчүлөрү, алыс жерде жүргөн Россия Федерациясында жүргөн мекендештер. Мына ошентип бүгүн биз дагы бир жакшылык тойдун көөсү болгону келип жеттик. Ош областы Кара Суу району Фрунзе колхоз айылында бир агабыз жакшы ниет менен Большевик айылында агабыз бир жакшы ниет менен той берип элдердин, палвандардын маанайын көтөрүүгө аракет кылып жатыптыр. Бүгүн той башталды. Улагы башталганы турат. Бир нече мүнөттөрдөн кийин улак башталуу алдында турат. Ушу агабыздын үйү. Иншалла бир нече мүнөттөрдөн кийин улак башталат. Улактын көөсү болосуздар. Сиздерге толук маалымат жеткизип, жакшы тартып жеткизгенге аракет кылып турабыз. Ассаламу алейкум, рахматулла. Той маарек болсун, ака. Жакшысызбы? Атыңыз ким, ака? Семетей. Семетей, ака. Балдарга той берип атасыз? Бүй той, уул той. Машалла, улагын берип коеюн депсиз да. Той маарек болсун. Маарекеңиз тынч өтсүн. Палвандар чекеси канабасын, аттар мүдүрүлбөсүн, ака. Той маарек болсун. Мына ошентип дагы бир бүгүн жакшылыктын көөсү болуп турабыз. Дуа кылып коесуздар, мекендештер. Улак башталган алдында турат. Машалла, мына ошентип Семетей агабыздын бүгүнкү коюлуучу сорундары кайсы палвандын жалына буйрду экен? Мынау 1, 2, 3, 4, 5 где-то 9 баш сорун, кой сорун, 4 тай. Мынау тайлары кайсы палвандын жалына буйрду экен? Тайлары мынау бүгүнкү сорундар. Бүгүнкү тойдун сорундары, улак тойдун. Палвандар келип чаап, жалыңыздарды бош кетирбей, алып кетиңиздер, палвандар. Мына ошентип Семетей агабыздын кошуналары, достору келип кызматта бүгүн. Элдерге кызматта аштар болуп турат. Ассаламу алейкум, жакшысыздарбы? Той маарек болсун, улан ака. Ассаламу алейкум, жакшысызбы? Той маарек болсун, ака. Эң адамдын эң жакшы сыфаты, эң жакын адамың жакшылык болуп атканда жанында турган бул эң жакшы, ака. Тойго даярдыктар кандай болуп атат? Семетей агабыздын тоюбузга. Рахмат силерге, келип ушул жерге кызмат кылып. Семетей ака ушу тойдун деле жерге улак берем деген жери бар ошо. Кааласа Кудай насип этип, бүгүн улагы башталып атат. Азыр ушу кишиге чай берип элди сыйлап атсак, бир жарым саатта Кудай кааласа иншалла улагын баштайбыз. Машалла, Алла разы болсун сиздерден дагы. Мына бүт айыл жери кыргыз, кеңпейил кыргызым ушинтип бири-бирине жакшылык кылса жардам берип, ашын демдешип, коюн союп, жылкышын союп, ушундай жакшы тойлордо бири-бирибизге жардам кылган ушундай жакшы элбиз. Салтты бузбаган, нарыкты бузбаган ушундай жакшы күндөрдө бири-бирибизге саналаш болуп, кызматташып жүрө берели. Тоюңуздар маарек болсун, Семетей ага, тоюңуз маарек болсун. Машалла, мына ошентип. Ассаламу алейкум. Той маарек болсун. Аксакалдар жамааты мына Семетей агабыздын тоюнда бүгүн үй той жана уул тоюнда. Аксакалдар жамааты сыйында. Той маарек болсун, абалар. Машалла. Мына ошентип. Ассаламу алейкум. Кара Суу району палвандар жамааты. Той маарек болсун. Жакшысыздарбы? Бүгүнкү маарекеңиздер тынч өтсүн. Палвандардын чекеси канабай, аттар мүдүрүлбөй, алыстан келген конокторуңуздардын жалы бош кетпесин. Семетей агабыздын тоюна куш келипсиздер, палвандар Кара Суу жамааты. Сиз сүйлөп койсоңуздар той тууралуу, аксакалдар. Семетей ага жылдарын арнап той берип атат экен. Ушу тойлор койгулансын. Ушу бүгүнкү келип улакка келип жакшы ойноп кетсин палвандар. Жакшы эсен-аман үйлөрүнө кайтсын, тынч болгула. Машалла, рахмат, Алла разы болсун. Сиздер дагы конокторду жакшы узаттыңыздар эми, алыстан келген азыр. Ош обласы боюнча палвандар даярданып келе жатышат. Бүгүн
Geçe biz rahmat Allah razı olsun. Biz geçe Andijan'da olduk. Kırgızistan'da bizim büt palvanlar vardı. Karasu, Özgön, Karakulca rayonun palvanları, Aravan palvanları varmıştı. Biroq bugünkü bul jakta Semetay agabыздын улagына бүгүн баары келишет. Başka rayondan gelgen palvandardı жалын койбой жакшы жөнөтүңүздөр, жакшы сыйлап эми. Баардыгы келишет. Бүгүн кечинде чогуу чыктык эле Өзбекстандан. Сиздерге да рахмат, тойду жакшы өткөзүңүздөр. Мына ошентип улак бир нече мүнөттөрдөн кийин башталат. Bir neçe minutalardan keyin ulak baştalgan aldığında turat. Samat agabыздын ак өргөсү konoktordu kütüp aldığında turat Samat agabыз. Nevreleri yuva taşın, anan cemiyere taşınlar, şeballar karlar. Ulak verip atarsınlar. Malların ömrü uzun olsun. Onun çoğuna taşıma da sıcak ömrü vakat bolğular. Atenesi iyi soluk versin, ularga ömrü versin. Daima yolda yürüsün, yolun içinde olsun. Tapkan tutanına bereket versin. Ağa yeni tuğan urukları yetişmenin tinç olayla. Tapkan tutkanına bereket verip taşırkanına moğol rızkı olsun daima. Ömrüme bereket versin. Yakşı işlerin üstünde İşte ver. Yolun işine basın. Ulan bana şu tinç aman ötsün. Al şu silergen şu. Yaxşı trek masatını olacak herler. Güç var. Ey. Paket. Jet kovan boğaz. Ne Allah. Mına oşenti бүгүnkү мареке улак oyun talasına çıkıp жатат. Oyun baştaldı. Аксакалдар дуа кылып, поляга жөнөткөн атат. Улак башталып алдында турат. Аксак палвандардын аягы дагы деле үзүлбөй келип жатат. Палвандар келип жатат. Baştaldı. Bak baştaldı buna o senti. Semetayga berip turat. Bolat sen de tuş. Niyetin bu? Ya sen beş mi? Ya koyayım. Sen mi? Sen oğlum ne tuş? Mına oşenti ulak бүгүnkү улак мареке. Улак oyun talasına çıkıp aldığında turat. Бүгүnkү мареке тынч өтсүн, аксакалдар дуа кылып убакты баштаганын турушат. Pasmova. Emme. Toktoy işte. Ulan Semetay. Uluma emme dolat lazım. Emme koyun. İki yaşına varlar. İki nevreye. Жақсы өткөргүлөр, şu балдардын ömrü uzun болsun. Ne tilegen tilegime unayım versin. El süt menен aman bolaydı vardık. Vardın argaya geldik жақсы günde ötkörgül. Жақсы tinç aman oynap bir Atası da dua versin kendi. Aynen bulaklı tinç ötkör oğla. Жақсы mına nevrilerin ömrü uzun bolsun. Жақсы çoğun jigitlerden bolsun. Amin. Emme Semetay taşta aytganda taşta polyaga tınçırak tabii özün başlap ketesин.
Bol kim? Jigit çap koyayım mı? Ova, çal. Direkt bastırıp onda da sözde. Direkt bastırıp. Oya ayında çatmakla ye. Böyle yakın ya. Böyle yakın. Mına oşenti bugünkü marekenin ulak oyun talasına jönödü. Urmatlı görүүчүлөр, alış yerde жүргөн мекендештер, дуа кылып коесуздар, палвандар жыгылбасын, аттар мүдүрүлбөсүн. Ар бир палвандын жалы бош кетпесин, сорундар аябай көп, келип көңүлдү чаап, сорун алып кетиңиздер. Улак башталды мына ошентип. Улак башталды. Улак oyun талаасына чыгып кетти, башталды улак ошентип. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип улак башталды. Лангардын палвандары, Санжар палван. Лаглаңдын палвандары. Санжар палван менен Кашкар палван катуу даярданууда. Конкуренттер келе бергиле. Мына аттарын даярдап, белдерин тартып, улак полега чыкты, улак болуп жатат. Bir neçe minutadan keyin oyun talasından görüşөбүз. Başlandı. Birinci sorunları koyulup başlardı. Semetey ağamыздın dostlarına aşırıp başlaştı. Bravo şöntüm. O şöntüm. Çıkılıp düştü okşay, çıkılıp düştü. Çıkılıp düştü, çıkılıp düştü. Haydi, haydi. Oşentip ulak жерге düştü. Oyun talasında ulak. Майданға уласаға бересіне, сен елге өркен үлгілермен тынчтық бол, şu балдарың жақсы күндерің өр. Дайым жақсылықтар болсын, тынч болды. Улағың сен аманат.
Bayko. Bayko. Palvan öldüğü tanışmaya yap gel. Sevet'in dostlar dayalan turat. Atım önemli izlesin palvan. Öldüğü tanışmaya yap gel. Öldüğü tanışmaya yap gel palvan. Öldüğü tanışmaya yap gel. Kaşgar Palvan'ın jalında ulaq qaytaradan oyun talasında Kaşgar Palvan'ın jalında aşırı beri hükmatın görüp çatışat. Şeriklerin aşırı beri hükmatın görüp çatışat Kaşgar Palvan. Mına oşendi büyük marekenin Semetey Ağız'dan dostlarını aşırganı alıp gelip Sancar Palvan alıp geldi. Sancar Palvan. Sancar Palvan alıp geldi mına oşendi. Kaşgar Palvan, Sancar Palvanlar alıp gelişti. Mına oşendi büyük marekenin 3. sorunun Sancar Palvan alıp geldi. Sancar Palvan. Sancar Palvan alıp geldi. Sancar Palvan beri gelin. Sancar! 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 İkisi pas ayıp durun. Selamun aleyküm Sancar Palvan. Salım kutlu olsun. İkisi pas ayıp durun. Sancar beri kırık. At kimke Sancar Palvan. Mına oşendi büyünkü marekenin 3. salımın Sancar Palvan özünün atı menen Semetey toy egas Semetey'in dostlarını aşırıp berip akçalay sorunlardı alçıda. Toy kanday olup da Sancar Palvan. Mına oşendi büyünkü marekenin 4. sorunu koyulup jatat 4. sorunu. Mına oşendi büyünkü marekenin 4. sorunu koyulup jatat. Ulaq abdan kılı жүрüp jatat. Aşık
Maşallah mına oşenti bugünkü baygenin 4. sorunu Meder Palvan alıp geldi. Meder Palvan alıp geldi. Bugünkü sorunu Meder Palvan alıp geldi. Semet Eka gelimiz toydu başta veriniz. Siz asırıp toydu başlasın Semet Eka. Palvanlar ulakты tez teleşken alıp gelip sorunlardı alıp ketingizler. Sorunlar ayavay gökteyt. Sorunlardı alıp ketingizler. Semet Eka verinizler Semet Eka. Toydu başta versin Semet Eka verinizler. Aksakallardan kimler var? Gel dua kılıptanızlar aksakallar. Aksakallar gelinizler. Bismillahirrahmanirrahim. Algaç Allah Teala'ga bütün alandı yaratan Allah Teala'ga çeksiz maqtalar şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şu ulus arasında şimdi de canlı şimdi ulus şimdi ne akatına ulaşırsan geçersin. Ne de maksatına ulaşırsın. Şu bunları Hristiyan'dan Dini kotorgan, bölgün tutun dini kotorgan, akıllı üstü ballardan bolsun. Şu bugünkü özellikle palvandarın birinde açıkçası var, жақсы uvağı жақсы tüntürsün. Buna ballar sıramıda şu öptökten aksakaldın özüne bir uvağı koydu. Elhamdülillahi Rabbil Alamin, Errahmanirrahim, Malik Yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Usul okulan Kur'an'dan bulgan savaplarda Bergen yeksanlardan bolgan savaplar bize ötüp ketken Karavağız'ın ruhlarına bağışladık. Jay cennet olsun, Xuda rahmatsin. Jaskan yerleri büyük olsun. Rabbena atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Rahmetika ya Rabbi. Allah. Hurmatli qonaqlar, mana ikki jaqdan kelgan mehmonlar. Shuncha kelib o'rtasizlar, endi rahmat kelib kelganlarga palvonlar, rahmatlilarga kuchlar ketsin. Biz o'zing shu Semet Eka niyat qilib uloq beryapmiz shu ularga. Shu uğun hurmatın, kızın, hizmetin görürüm deb niyat qilib eldan bataldıqda sizlardan bitta so'ramiz. Biz atayı uloqning qo'lini qarab turib, tandab turib 55 lira oldik. Ana men bu yoqday deyip деген нәрсені қолданбайла қолға қаласыздар. Демек алған болсаң тәйекте, байқалау, мен аламын, мына бедералау, баршыңыз aka-ukamiz. Birinkidan esen емес. Мен Semet'in tumanı olatıyorum, Semet'in avans olatıyorum degenler, o Semet'in özür var, ake üçüle soğular. Ana jaman görseler de, жақсы görseler de boluşmuşu. Tuğanlar, bunlar havuz taz oynap keteylik, 2 tayı var, 5 koyu var, akçalar sizlerdir, 2 de 6 kuru var. Bir tane biz alıp almayız. Barcım götürüyoruz yakalamışlar. Maşallah. Allah razı olsun. Evet, Zayraka sizler bir fotoğraf soğuklansın. Selamünaleyküm. Allah'a hurmatlı cemaat. Semet'te siz жақсы niyetlerden bizde toy kıldılar. Her bir atının milleti içinde toy kılıp, iyi toy kılıp buna niyetine geçip kafalasına bugün günü kulağı verirler. Semet'te Allah Teala daim işini yürütü olsun, desansı olsun. Uğulların hurmatını görsün, Tuğat daim teşkil oğla. Ulaqqa kelgan palvonlar yaxshi, esen aman yaxshi o'ynab ketdilar. Uloq tinch o'tsin. Oldin. Assalomu alaykum. Mavsaqdan kelgan palvonlar.
Toyun koygan. Şu yaxşı niyetinin ulaq başlavatına da ulanlar yaxşı olsun. Maksatlı bir. Bilgen doğum, tarışı doğum Allah'ın kavgan olsun. Yaxşı olsun. Oğlum, hazır bulavun başında biz hem içine bayda açıp tek koyduk da. Yeni budan buyağına büyüyorsun var. Artık aytaylık. Koldan kula tuğanlar şu an içinden. Ulaktı jenişki ver, jeniş taşlap versin. Geldi sorun aytağız, teleşkine ber, alarası verir. Bulun, akçasın, koyun. Mına oşenti bugünkü urmatlı bizning görүүчүлөр, подписчиктер, Россия Федерациясында жүргөн мекендештер, мына oşenti bugünkü ulaq start aldı. Ulaqtın çoң soruндары коюлуп баштады. Той эгеси агазын ашыртып берип, мына oşenti ulaq башталды. Ulaq oyun talasına ketip жатат. Ulaq oyun talasına ketip жатат. Азыр алып барып, ulaqты oyun talasına таштап берет. Андан кийин сорундары коюлуп баштайт, дагы çoң сорундары. Mına oşenti ulaq baştaldı, ulaq oyun talasına çıkıp ketti. Hazır ulaqты oyun talasına düşürüp beret. Andan keyin dagı çoң sorunlar koyulup başlayt. Urmatlı mekendeşler, görүүчүлөр. Mına oşentip ulaq baştaldı. Kommentariy жазып, жакшы дуа кылып турасыздар. Palvandардын аты мүдүрүлбөсүн, чекеси канабасын. Ар бир palvandын жакшы ниет менен келди, атынын жалы бош кетпесин, sorunlar аябай көп. Баш байга 2 алтын кур, 2 тай, 5 koy, akçalay sıylıklar, jana үй тиричилигине керектелүүчү буюмдар. Mına oşentip var eken sorunlar koyulup başladı, негизип başladı. Boyaka, enen okutamy, yaşlan indi. Boyaka, Jerge taşlap ver, jerge. Taksir hiç kimge verme, jerge ırgıtıyı. Taksir bana bir at verince. Canından tatayın, başladı. Jerge taşlap ver, jerge. Ya testik falan kepti. Çok. Jerge taşlap ver, jerge, göröylü. Yerge taşla olsun. Mına oşenti bugünkü hareketin 5. salımın Bayko Palvan alıp geldi. Bayko Palvan alıp geldi bugünkü hareketin 5. salımın. Şöyle açık olmak için arkadaşlar. Gel mındarık tuttur lan. Mındarık tuttursa başın tartılıp kalır. Kaçıp dur. Kaçım ne kadar. Nasıl oldu işte? Ya bir 10 metre çıkıcı kulay çıkıyor olmaksı var. Bunu çıkarmanlar. Bayko salım tutmasın dedim. At kimi ki? Hadi gideceğiz. Eldiyardın atı menen Bayko Palvan bir salım kıldı bugünkü barağını. Ya onu baktı. Vallahi baksana o. Bayko alçı vermem Bayko. Al verem. Ben at nelek bunu? Az ortasın mı? Hayda.
Köptep ketiştik o değil. Elke çıktı. Ne oldu? Buna oşenti ulak abdan kızı жүрüp жатат. Ulak oyun talasında жерде. Ulak oyun talasında жерде. Palvanlar hareketlerin görüp жатат. Hareketlerin görüp жатат palvanlar. Palvanlar hareketlerin görüp жатат. Alıp çıkıp dostlarını aşırıp sorun aytıp жатат. Dostlarını aşırıp sorun aytıp жатат. Semetey ağabızdın ulağı uğuldarına verip жатқан ulak toyu. Oy. Qaysı palvandın jalında jılmaydı. Kötörülüp жатат, ulak kötörülüp жатат. Kötörülüp жатат. Oy, ulak kötörüldü. Qaysı palvan alıp çıkkan. Maşallah, maşallah. Жоқ, sorun жоқ деп айтты, мен минді да уланға. Sorun жоқ деп айтты өзі. Ошола аз мага айтат, меники бер болду эмне. Мен өзгөр жокток. Мен өзгөр жокток койгиле. Жокток койгиле тайнап кел. Sorun akede. Ал, мен берип коем. Mına oşenti ulak kaytaradan oyun talasında ulak lağlanglı palvanı. Kurmanbek palvandın jalında, ulak Kurmanbek palvandın jalında. Mına oşenti ulak Kurmanbek palvandın jalında, ulak kaytaradan oyun talasında. Ulak kaytaradan oyun talasında. Kurmanbek palvandın jalında. Kurmanbek palvan. Kurmanbek palvan. Kurmanbek palvandın jalında mına oşenti bulak. Ya Hasan. Kurmanbek palvan bugünkü marekege bir salım saldı. Kurmanbek palvan. Mına oşentip ulak kaytaradan oyun talasında ulak abdan kızı жүрүп жатат. Ulak abdan kızı жүрүp жатат. Ulak oyun talasında palvandardın jalında ulak oyun talasına düşelek. Palvandardın jalında жүрөт. Аябай сонун болуп жатат. Жер жакшы, торпок жеңил. Негизи ар бир улак берген адам ушундай жакшы ниет кылып, жакшы тилек максат кылат экен. Той башталып элек деп токтотуп аксакалдар дуа кылып, тек жип деген нерсени жок кылабыз деп дуа кылышты. Бир эки палван тек менен алып келди эле, соорунун бербей коюшту. Таза чапкыла, таза алгыла деп бергизбей коюшту соорундарын. Мына ошентип улак oyun talasында палвандардын жалында улак мына ошентип улак.
Улак ойын таласында, палвандардын жалында